twachiraiga goteba intu no Gusii anda maene tali ugwanja waito lakini omo Kenya omogima asabe tago kugenda Mombasa okugenda everywhere eliye tali omwana oito Fred Matiang'i yakwanirwe nande okwanirwe asikwe mono nanda ewa masikani echache koletu ngakibura buru n'abantu bakorusibwa bako ku State House kuoro kinga ngaba Gusii mbali kende. We are here to confirm litukoli ya lero inga Matiang'i, we are behind him totally. Kumo Gusii no otore kisabali eki na mokora kinyinge go kialia igantake tukobatebi kuno Gusii nandi omuraibwe kyombeke nene buneke iga ingomo Gusii tali go kibotengekiwa ase nambe yiga yo omuntu okorukwa Matiang'i ai wa masikani nandi kumwakira tuli kikura eliyo moelio abarai bande ngo kwana bale asama tukabwango emirimo ya chinchiri Kenya tutaramanya egekogera evyombo bya serikali buna institutions kibekire. There is institution ya parliament ekugamba mangana amanene yakora revenue allocation yakora approve of the budget hono twanyorire bwango iga inga naende ege mangana auncho getenga lera magendero igali State House inga abantu tokogenda tukikuya magendero ku State House toko bolingi kiabete intu abagusii tutaramanya egekogera onyine county government, we have the executive, we have the assembly bamanyete nga ya magendero agoto onyen Kenya mbamanyete aba Kenya sa magendero agoto twale koboria onyine kibese kiabeire kinyinge chikoletwa bali bachiete nandi bachire bamanye nga bataranyora kibese kinabwa abandi nandi nga kibese kira ikera ko mwananchi kawaida togo sabanga toganetie oburayi obuya in this country. And we are also asking the head of state inganya ale kogendi enseye asama chiko na ase integrity eliariete na kotianerebu nganya sa ko nyomo Gusii tosuke mutu tobwate birengererie biyanga Gusii yaito bwango igankura bere nande yarabire twaburire bisaku byonzi egekora intu tobwate segi tobwatirane asogosira omwana oito Fred Okengo Matiang'i Power! Matiang'i power! Asa maleta ngoro ko mheshimiwa Salimaji hospitali ya Moya goli moyo kobolia obochumba ali nyali bali chachi era buno Gusii igatuwacha wetere kiombeke gyaito okonde mwa mangana agenderete Gusii yaito ande amangana aiga konyotayo amangana aiga tuwachire konyanyora iga chakire kero mwana ominto Fred Okengo Matiang'i atangasire kobolia aro president iko totega ngote abuna itu Gusii korukare kero umuntu agakure oyene kerero gi agakorirwe gi agatenenire umuntu yora arerwa ama ekerere giazuki gumotuo kyamanya gokorwa tari bwo yakabere no Gusii oisa konyoro umuntu okure onya konyoro umuntu korwa sema abegete kerere kegeni agotenga bamugoka bwa so umuntu orioko go yakabeire kebe mono twajire konyora abarai baito tujorete baito jigo to present yari batora magarero Gusii igo baganyeta abantu bakwe Gusii baje koreta jiburuburu ororo baje kworokia abantu na ngakibara bakongwangana ngakibara serikali yangana igo to gukikokia mangana ali agenderete na ndo tutaya bagambia abana ntu Gusii tuakandira na tuagikero na makwere tajo kikababona ngaba tere karabatara angirie mekutano ya abantu bale moyo batoboli mechano kitobwate buno Gusii nande buno Gusii igo ndo tutaya barayi bali bonzi pi buno Gusii kuna nje kiongozi kianza omuntu tobwate okwani Kenya ngima okwani kurumulima Kenya okwani Bokamba okire Western baka Kisumu mata so boraira iko bako tebo omuntu babwate gakuru ko mwezimiwa Fred Okengo Matiang'i ndio yabara ibaito bali bako genda State House ko kibeza kuruoro kibagende boy lakini ndio William Ruto besa chiriyo koleta Gusii njiko koragasi buna ntu wa Gusii iko twamwete na omuntu togochikorwana nere omwana oito orerera rwaito toterine nere togochiko kunere
Kenya kero ya ngonyoro bosubora abantu go bakwete. Ndubuna bagusindo tayari gokwa lakini ngonyoro bosubora mondo ko bareta Kenya igakuru ko mwisimu wa Fred Okengo Matiang'i. Obu ebintu bimeganireta asa Matiang'i kera abantu bakure. Igoto ko birukana no obuhoki abanento ko gikeri na to gendera bitiko gendera boiko. Obu no bwana oboke ane tuwagikeri na saitani asi. Chasa marieta nesta nyamuamu omongi na Gusii. Egente kemonare kucha koteba. Serikali yaitu ya Kenya ngime yobwate ki serikali 47. Revenue gusangireriwa mbamanyete muna chibesi ko bangu ko chichi county mbali. Chibesa chiri chonsi piche serikali yobwate. Kirega bane kuchibesa chigenda kokora magendero ali county. Nare koteba iga abangi na bonsi pigusi ko bakumeti bayichanete. Bakumeti ngachibesa chiri chiumo ira ali ko chinga chinju. Bako enda bagu bana kutakuna nande baba ko ligocha. Bona twari gocha koteba iga. Abangi na bana baito na bagaka. Intu Gusii ko torama na ntwanje to morembe. Nonya nebisa kubinde wabiko tamago cha Gusii karabiye kere. Gusii era yo morembe yo bwanjani. Intu twari gocha koteba iga. Chibesa chiri state house. Ayonye wacheto koi chi aonenda yao. Tari Gusii kwa renterete. President ya Kenya Dr. William Samoei Ruto. Tigamanye ng'abachumbe bali bakomongaina. Bali ko matebie kene. Intu Gusii ndo bwate eri iteyemo. Ekoro ko Fred Okengo. Kole mamogasona. Intu ndo ko rusiwo. Bali bachiete. Igo batebete iga 90. Twairanire nechi basi twachiete kuo. Kara yako nyalo. Ono kwanta. Okengo Fred Matiang'i. Ko chakotebe aba murabali baito babere Chafet noli onde kibagendi aba Gusimba tebete ngo barangeri bali na bana abake mbamanye tikende toje tobakwanire bayiwane bagenderere igo twari gocha kobatebinga basarie kemira yeto kekeiga lakini otoko bake njegento nali ko chigokwana aso muntu oli wakirwa amaguta Kenya ngima niga oli president niga korokwa Fred Matiang'i ase waria akero montago kubacha bago chikarora omuntu otenere okora Fred Matiang'i omenya kotenere ocha gosalimo gutano tubwati bati tubano omuntu tubwati Gusii ngima Kenya ngima oyo chikobori bo president oyo chigosobo president 2027 ni akoro ku Fred Matiang'i asa ba MCA baria tubache warate mokori omosara kiro Mutiang'i encharana yamenyere kobaria mwachakira kwa mara chingo kwa chikoro turi bituma aba ari mwachire stars house kwechibesa bona mena toka 2027 birogo kerogo nkeyo tokobachora ninka mogo mojikorema ntogwanja abantu bakore biasara moko limo sahara atari magenda moji kutoya likorwaria iga account no magenderare ari mwamya kogenda ino mokuya magenda gura se president apana ini bona 2027 kero nkeya moko egwa ntwa moto tobwate 2027 igakoro kwa Fred Matiang'i winaro chikobule president 2027 biya mono. Jina langu ni Mwalimu Bino Nyambane na niko hapa kama mzee mmoja wapo wa Gusii Heritage Council. Sio mtindo mwema kuingilia misimu na itikadi za kimila za watu wetu, kwa sababu italeta hiyo, yani italeta uhusiano mbaya na watu. Tunapoingilia itikadi zetu vibaya, kwa mfano kupigana wakati mtu amekufa, hiyo inachochea mambo mengine mabaya kutendeka kwa jamii, na hayo hatutaki kuruhusu. Tunawaomba viongozi wawe na heshima kwa itikadi zetu na heshima kwa yale ambayo yanatendeka katika matanga na mazishi, kwa sababu ni heshima pia katika ndoa. Na ni kama ndoa tukianza kuharibu matanga kwa sababu ya vita ndogo, sijui tunataka watoto wetu wache kuishi vipi, sijui kama watatuheshimu. Kwa hivyo tunaomba kama wazee tuheshimu itikadi na mila za watu. Tukimaliza wacha tuzungumze na mwakilishi wa majina ni Dr. Richard Mwevi kutoka Kikudu cha Senate, na mimi najiunga mkono na Dr. Fred Matiang'i kusema watu wetu wa Gusii Kenya mzima tumetembea na yeye. Tulienda Nyeri, Wakikuyu walisema sisi hapa tuko na wewe, enda kwingine utafute kula. Tukaenda Coast, kwa Coast wakasema sisi tuko na Matiang'i. Wakasema hawa watu wenye wanaitwa one term, walisema sasa wacha waite watu waende State House. Wakaenda kuwaambia kuna 10,000. Nataka kuwaambia hivi,
zile pesa zenu mnaibiwa kwa SHA. University watoto wetu wamekuwa machokora. Hii serikali ya William Ruto ni serikali ambayo ya kupora mali. Muliona juzi Dr. Fred Matiang'i akitembea huko Coast, wakosti wakasema hapa tumefunga. Sasa wakisi tunataka kusema wale wenye wanamtupa mawe, muache kurusa mawe kwa mtoto wenu. Mkue kitu kimoja, vile tulienda na yeye nje wamekubali Kenya mzima. Sasa wewe mkisi gani unakuja kusema Matiang'i atosi? Tunataka kuwaambia wakisi wote tuko kitu kimoja, tuko na umoja wa kuunga Dr. Fred Matiang'i. Yeye ndiye atafiki Kenya, atafanya watoto wenye wanaenda university wanafunzi wasome. Because hii kubusi yenye walileta, unajua ililetwa kwa manufaa ya serikali. Wako na strategy ya kuiba. Ukiangalia SHA, mgonjwa akienda hospitali kama hana pesa, anakuwa mkiangalia na macho. Anaambiwa alipe mwaka mzima ndio upate matibabu. Sasa hii serikali tunasema ni serikali yenye inatesa Wakenya. Wakenya wako na stress mingi, hata wakileta hii pesa yenye wanaleta ile 10. Sasa hivi tunaongea wako hapa kama hapa. Wanataka kusema wako na mpango wa empowerment. Watu wetu nataka mpige hesabu ya biashara. Kama mimi mwenye biashara, unapewa 64 shillings. Hiyo utafanyia nini? Wanataka kutucheza na akili. Lakini kitu nawaambia hii serikali, Wakenya sasa wameeribuka na mjinga atapatikana masakani. Asante.